Saya tak nak ganggu you punya bisnes. The moment you ganggu saya punya rakyat, sorry to say, saya kena ganggu you punya bisnes. Sebab apa? Rakyat saya lagi penting daripada you punya bisnes. Pagi ni kita nak ke Simpang Bekor ni sebab apa? Kita nak terjar yang dikatakan banyak itu aduan lalat kan. Ini dia kata berpunca daripada satu ladang ternakan ayam tu. Jadi pagi ni biar dia tahu kerja kita nak masuk dalam, nak terjah dia tanpa siapa pun beritahu. Dia pun tak tahu dalam tu, kita nak pergi masuk dalam tu. Kalau betul lah memang punca dari situ dan juga memang kotor, nak kita tengok apa aku buat nanti. Jangan main-main dengan aku. Mana dia punya ni, tokek? Actually, selamat pagi Ini hari saya mau masuk dalam, kita mau bawa semua agensi. Saya nak tengok. Sebab itu saya difahamkan bulan 4 kita sudah confirm you. Kan, itu pun pasal isu lalat. Tapi tak ada perubahan. Orang kampung sudah marah, semua dah jadi ini. Jadi hari ni kita pergi lagi. Sebab apa? Kita sudah bagi muka dekat you bulan 4, bulan 5, bulan 6 baru masuk bulan 7. Tak ada perubahan Dr. Melanie. Kita tarik lesen, kita seal dulu. Sampai you selesaikan masalah kat sini, tak ada lalat, orang kampung saya happy, baru kita buka. You jangan tipu saya. Kalau saya tipu, saya tarik langsung, you tak boleh berniaga sini. Kita tak nak ganggu you punya bisnes. Memang saya tak nak ganggu. Sebab dia win-win situation kan. Tapi makin teruk. Sini dia, you tengok lalat berapa banyak. You tak pergi lagi itu kedai makan, you sudah pergi kedai makan. Itu kedai makan, orang menjaga, rugi orang tak datang, lalat penuh. Buka semua kipas. Saya nak tengok. You buka semua kipas. You check semua kipas function tak? Reban baru. Ni, berapa banyak reban baru? Yang 6 reban. Seal semua. Sampai kan dapat KM bawa kita ni. 16 reban untuk 12 orang, you rasa cukup ke? Sebab bila satu reban, you mau harvest, everybody pergi tangkap ini ayam, tak ada siapa pergi handle ini tahi. Jadi tahi sudah lama makin banyak. Itu sebab bau banyak besar tau. Minta hire lebih ramai orang. You duduk sini, you tak ada bau ke bos? Ada bau kan? No. Common sense mah. Saya tak nak ganggu you punya bisnes. The moment you ganggu saya punya rakyat, sorry to say, saya kena ganggu you punya bisnes. Sebab apa? Rakyat saya lagi penting daripada you punya bisnes. Apa? Saya mau pergi. Jauh pun 10 km pun saya jalan. Jangan risau. Saya mau tengok. You tengok ini kolam pertama kan? Itu kolam kedua kan? You rasa sama tak air dia? Tak sama lah. Itu hijau sama hijau mah. Air dia sama. Maksudnya you punya tak function. You better check. Lepas tak lepas kolam ni. Saya tengok pun saya tahu. Tak lepas. Sedimentation punya ni, you nak tengok sama ada dia lepas tak lepas, dia function tak function. Kolam pertama kotor. Kolam kedua patut lebih bersih daripada kolam pertama. That's how you do. Kalau kolam pertama kotor, kolam kedua lagi kotor dari kolam pertama, it's fail. I'm so sorry. I akan tutup semua. Tapi kita ada syarat. You boleh apply balik you punya lesen. It's okay. I can give you fast track punya kelulusan. But you need to comply. Our syarat. Pertama, you kena bersihkan balik semua. Sampai lalat punya isu tak ada. Yang kedua, your manpower. Your manpower sekarang ni, daripada 16 reban, you got only 12 pekerja saja. By SOP, satu reban, satu pekerja. That's minimum. Sedimentation pond you mesti selesaikan. Yang keempat, apply dia punya reban ayam yang baru tu. Saya anggap tu reban ayam haram tau. Yang terakhir sekali ni, you punya pond ni. 1 dan 2. It's not about you make a pond. Tapi kita kena pastikan you punya kolam tu function. Kalau kolam you tak function macam saya kata Jeremy, ini kolam timbul buat tanah wakaf saja. Kepentingan saya to protect my people first before your business. Okay? Alright. You compile 5 syarat tu dan kita buat mesyuarat khas untuk luluskan.